Naš hor je donio jednoglasnu odluku u junu mjesecu 2024. godine da zvanično nosi ime vokalni sastav Akatis. Sem toga, pridružila su nam se 3 nova člana, 3 muška glasa i sada ću vam predstaviti članove vokalnog sastava Akatis. To su Anđela Kos, Ana Vidović, Snežana Jokić, Nikolina Drljača, Irina Grahovac, Dragica Marić, Dajana Makivić, Milica Borenović, Đorđe Božić, Sergej Moskaru i Aleksa Karapetrović. Ove divne haljine koje nose članice našeg vokalnog sastava donirala je Srpska pravoslavna crkvena opština Toplice Banja Luka sa protonamjesnikom Borkom Gatarićem na čelu i gospodin Milorad Krupljanin, predsjednik crkvene opštine Toplice, koji se ovdje i nalazi. Hvala im od srca i nadamo se da će u buduće pomagati i biti na strani kulture i ovih divnih manifestacija.